aba nibagira ngo barangirire kuba no yatwara bendera ya NRM uri kumanywa nka Benon Burora to yabirashimire kugitwara ngo abo kugira ngo Burora buyatungire bukabuta kumwikereza kubo muhanguzi fomu ikire reba nje egi agent wabo tasayiningire kwaize kusingwa yahunga ya sayininga twamukora ngo asayininge yahunga yagenda mbwe naneji ya submitting yonke yo kwibashindiro ebinanga results na iyo nkata sayininge kandi wenka register wenka sikamurebere kandi ko babasinga register miriro waeze kutayo results yagenda yabura natakurebere batakurebwa ayeserekere hati kuyarangira bishikire abonje nayesereka abaho nashobora ngo akagezaho kuteka yo kwetombwitwa kwe konko wabire nakora nka returning officer a Royal Deborah tarakurikirize kandi we nashobora ngo obukaka fubona obumukwikiriza ngo akasinga karuraka habwine kiro mkono nagambiro mukazi district register a Royal Deborah namujyanze zizateze umwasomaro chi this corresponding na zizateze nyina na more kamwe kayabereba yareba ngo na declaration form na video twine video yaha register go na signing paperezo abe na signing paperezo twine videos na barori nyere rwanje twine videos na barori nyirwa opponent abantu 8 bamwe ombaho gizibe kandi bayereka obutashemerwa aha kibina cya NRM abo kugira ngo nikitekaho okutera karuru kuronda barakwate bendera konka bwanyime bikurugamu babutashemerire kandi barahira ngo hatine kikozerwe baza kwegita aha kibine cya NUP abo waguru mwe mwagara kuronda mutugamba bamwagara kurondera waguru tureke kugara business zafe ngo tujeno ngo tuyimirira kumisana abana inzarenge baruma mugreho murugana abantu kuronda ni humara ndi mutubano buru abaho Paula birayino buru bibiri ushaka burarabira ino bana Oga kutugire kurira ngo ayino rukaga munani twagara tumanye bwavudewa nayo bururu bwafe okutukanga fe ngafatu ni kuziro ne bagamba baba jewo wano bururu kaga batujje ko wayana banange tusaba buyambi twalonzo mwana waffe mudembe era omwana waffe nga tumwagala nga yana tukolera ffe bye twagala batulete no mulondese ya aba bayongera bakushaba mukuru wihanga kandi urukwembere kibina cya NRM His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okureba ngo yarwana amashija yiha abanyabuzarebe ombiye butegeki ngo ahabo kubaba nibakozesa kube kibineki omucwe kandi cyo cyumwe okukitari ngo kucyabire kiri ndashaba abakuterayo mutiyande munonga apresident atiyande habo kubatiri habuze ubwamana munonga nabo mabaza kurwa mu kibina giti cyenaremu cyafa twagibakirgamo bahajyanu hahingambira twatsimbere bishane byanu habo kuba NRM siskiri NRM abagize baye kandi bagitse umwami Sodo na Toyota nubakuragira mukaga narwanirira abandakube okutukana kati nasakira buli kimu nayo kuyabanga ibimute batuka ku nsonge yabo wagulo kunyiga bo wansi tubale twagala butu tusiza bawulire president ekyo kushoka babano na kiyo kino nchoge agane bagandabe abaje mu byobululu kandi we Benon Burora uri kugambaho kuba yahibwe bendereji umuringo gutahikere ari kugambaho n'abantu be hamwe n'abanyamakuru ashoborire ngo baturimba mu Rwanda sa emirundi etari mike kandi naza kurwanira ekigombeki okureba ngo yakisiya habuhanguzi ngo kandi nayikiriza kuza no mukoto kwehozaho aho kubakasinga karuraka Makatonda ogamba ndi olwarero nawangudde akalulu era ne banangirirawo ne baruwa weriawo bagimpadde so nsima nnyo abantu berugusuru nsima nnyo abantu abadde bansabira nsima nnyo Katonda ate neyama tingenda kubakolera gasha kwa Juliet Namare ho muri Sembabule President Museveni mkubira omulanga tuyambe badde mukalukera kisugi batudde mu tugalonde tufuna obwenkanya